Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mgeni tweka wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio ndio niki kiragenia tondu ma aya ni mendanire muno mabatu macokanwo iyo arimi aria koretwe githirurukio guku nenda-ini thutha wa Reverend Ben Kiengei na Wa Keziah WA Kariuki kuonekana me hamwe magisherekea birthday ya Kairitu Kao orpha giko kiao kiria giatuthurire debate nene muno Akenya magithingiriria area ya makorwo magicokanwo mongerere kana kangî riu thutha wa Keziah WA Kariuki guthii Nendaini Ciake na kūrekereria ndũmĩrĩri iria ironania akiflat na Muthee Kiengei akimwira ni atuikite dadi mwega kurio ona giko giake gia kurugamia maundu make mothe na gutiga mutumia wake mama Asa ni akiongithia their daughter baby June na guthii kugemia na kunyitanira na Keziah gukungwira birthday yao pa ni undu wa kugegania Ndeto Ici ikiguciriria namba nene ya Mashabiki Mao aria thutha wao kuona video ya Kiengei na Keziah makiromania keki live ta uria gukorwo ukimiona muthia-ini wa video ino meyumirie na njira nene kwiririria wendo ta uyu makiuga matongorio ni Paris ati ici ni ciendanire muno kama wakiuga kenete ta hiti uyu nake akiuga this two are in love, this couple deserve each other. Reverend Ben is a hero. Beth Francis yonake akiuga ni macokanwo ma I love what I'm seeing. Sisi kama online in-laws we are happy, much love Keziah. Why am I smiling? Na smile hapa kama kimtu kishenzi. I love them so much. Wow, neno neo video yao makilumania keki ya birthday. Kikuyu Daily News, subscribe.